Persiapan barisan. Gerak. Kencang depan. Gerak. Oh. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Go! Masuk, close, start. Maju kursi. Ya tadi. Kenapa ada Bi? PR apa? PPKN. Setiap ada PR PPKN. Sabar terus. Gerak. Iya, pokoknya aku lek. Bapak aku lek di kilo laran. Kepada bapak guru. Robot. Robot. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum pelajaran mulai, yakin ya. Iya Pak Guru. Cekocek. Ada Pak. Si Bobi ngocet capek. Siapa? Hadir Pak. Laas. Ada Pak. Tekan tekos. Sidan. Hadirin Pak. Darna bebeki. Ada Pak. Kata Nola. Albi. Hadirin Pak. Maksudin. Hadiri Pak. Oh iya. Mat langga setengah kangkung juga ada ya. Ada Pak. Mari dalam. Setiap pelajaran apa? Tak tahu Pak. Cekku. Katanya kamu murid. Yalah buka buku matematika nah. Setiap pelajaran jumlah hakim, ngorang hakim, ngali hakim.
Mat. Ya kan Mat. Tak kibik tu nyelodor ngapa dia orang buka kaya. Bedol ya. Biko satu patokan. Tak kibik kacamata Mat. Ayam sorry Pak, silau. Lau tanah dia. Tuju sini. Oke. Kaki bi telat di Mamat Langga. Nyari balik Pak. Kebebasan bersama. Ya wis. Marilah mulai pelajaran dia. Safa. Dong dapat tong berapa Safa? 2, Kak. Pinter. Setia Maksadin. 2 ekor ketung berapa Den? Situ Pak Guru. Pandai. Setia Karimat Langga. Telok kali telok berapa Mat? Telok kali telok berapa Mat? Tapi kau jawab Mat Langga. Masya Allah, sesite dunggana Ria. Mat. Barang sekilo dan 40 ibu, mundu kilo belum 10 ibu, berarti ko andi PC belum 10 ibu. Oh, kaki Pak. Amin preparaso kia kiuran ajual balang pakainya kejagain. Mat, kakak ngerti telur kali telur je. Berapa Mat? Ya Pak, mun telur kali telur je Pak, mandi menak elang Pak. Loh, nek bisa? Iya Pak, lah coba baik ya. Bapak andi tenggeng telur. Andi tenggeng telur. Pas kali telur. Kan ada kan? Yongku. Setiap kali pengajaran bahasa Indonesia. Setia dapat materi abalik kata. Setia Albi. Coba balik kata mama. Aman, Pak. Cantik. Setia Karesidan. Coba balik kata ibu. Ubi, Pak. Bagus. Setia Karimat Langga. Coba balik kata bakso. Bakso dia Pak, mereka di tumpah. Nek bisa tumpah. Coba jelasakin ke adek. Siapa? Tidak iya Pak, are kan mangkok, are langgep bakso, sabar kan mangkok, pas balik, tak ada yang pah dumpa Pak. Betul ya kaki mat. Gila tujuh terlibat.
Setiap pelajaran bahasa Madura masalah engki punten. Coba Sabin pesanah iya apa? Engki, Pak. Mun pesanah rasor apa mak langga? Ya mun pesanah rasor buter, Pak. Lah, mek bisa buter mak langga. Tahun ini bungkol, Pak, sehingga mek lasor. Mau pecah korak, ya jadi buter, Pak. Kaki bila bodo boy mat, kalak kau bung kaki mat. Ya wis, pelajaran lah tutup. Segala boleh. Aku, Ben, bingung kayak gitu, Ben. Pak, Apa? engkau leku izin ah. Engkau tak masuk ah. Apa? Sering guru kalau ambil more. Gendung apa? Popong malangga, teka kamu rek nakalongku kanan.